Pozdrav ribička ekipa. Evo, lagano ljeto se bliži kraju. Konac je 8. mjeseca, odnosno početak 9. mjeseca. Lagano ide jesen. No, to znači naravno da predatori, u ovom slučaju bas, se sve intenzivnije hrane. Dakle, i treba iskoristiti ovako lijepi dan kao što je danas. Danas sam se odlučio da ću koristiti prije svega površince. Odlučio sam se za buzzbite, iako ga već duže vrijeme nisam bacao, nisam baš nešto previše lovio s njim. Danas sam se odlučio baš zato što jednostavno taj površinski ribolov jako volim, a i u ove, dakle, te nekakve kasne ljetne dane kada je ovako lijepo vrijeme, nije prevruće, sunce lijepo grije, bas se aktivno hrani, pa ga treba tražiti u nekakvim površinskim slovima. Za sada je ribolov bio prilično dobar. Ulovio sam 2 komada na buzzbite i 2 komada na veki. Dakle, buzzbite mi je kao glavna varalica. Dakle, njega bacam štapom 50 gramcem. Dok sa strane imam kao nekakav osigurač, odnosno backup, nešto slabiji štap, dakle 30 gramac na kojem je montirana veki montaža sa vormom gore. Dakle, u slučaju kad dođe riba koja nije bila dovoljno zainteresirana za površinac, ona jednostavno ostane im pod nogama i onda joj bacam taj nekakav fines gdje u principu i uglavnom onda i pokupi. To je inače stari štos, stara fora, pa vam preporučam da inače kad idete u ribolov basa, za oni koji su neki početnici, da si uzmete uvijek 2 štapa, jedan jači s kojim bacate nekakve teže varalice, znači ili teže površince, buzzbite, veće zare ili nekakve četrbejte, spinnerbejte, dakle varalice koje su veće, teže, pružaju veći otpor u vodi i rade više nerede u vodi, a uvijek sa strane imate jedan taj slabiji štap gdje namontirate ili na nekakav Texas rig ili nekakav veki. Ja inače veki obožavam, nekakav taj worm, gdje onda velim ta riba koja doprati, koja nije bila voljna uzeti površinca ili recimo neku drugu varalicu, onda jednostavno ga uspijete dobiti sa tom nekakvom finesse tehnikom. Ništa, ja idem dalje bacati, dakle sunce se polako spušta, još lijepo grije, idem još iskoristiti te zadnje zrake sunca, pa nadam se da ću još nešto i uloviti do kraja ribolova, pa da ćemo uz ova 4 komada koje smo do sad snimili i koje ćete vidjeti u filmiću, da ću uloviti još kojega. Trava. Buzzbait. Nikad inače prije nisam lovio na te buzzbaite, evo sad lagano ih bacam, svi ti površinci su interesantni. Evo ga jedan, lijepo se prikvačilo. Kako ga je usnu. Kako ga je opalilo.
solidan, kako ga je munul na buzzbait. Baš se dobro pokvačalo. Buzzbait radi kasno ljeto, pred jesen, površinci. Ma to je najdraži ribolov. Nema do površinaca. Ajde, izrasti stari. Klasika. Znači, s površincem privučeš ribu koja dođe, pogleda, nije zainteresirana i onda mu baciš veki rig ili tak neke, malo finjaka i bam. Klasična priča. Znači, imaš u glavnoj ulozi recimo površinca ili nekakvu drugu varalicu koja je malo bučnija, jača i to, na primjer chatterbait, spinnerbait, i onda da prati riba, neće više uzeti, promijeniš varalicu, metneš ovu nekakvu fines i to je to. Ajde Mališa, vozi. Evo ribička ekipa, polako zatvaramo ribolov, idemo doma, sunce se spušta, mrak polako pada. U nastavku pogledajte dakle drugi dio ribolova, onaj prvi dio ste vidjeli, u ovom drugom dijelu također je bilo neke akcije, no da ne dužim, pogledajte u nastavku i vidimo se u nekoj sljedećoj ribičkoj avanturi. Pozdrav i bistro! Tu je jedna veća riba blizu koja nije htjela reagirati na chatterbait, odnosno na buzzbait, pa možda bude na veki. Evo ga, bilje, evo ga, o da!
O da. O da. Ovo je debela riba. Ne u travu, sunce ti žareno. Ovo je fina riba. Evo ga, ohohoho. To macane. To macane. O da. O da, da, da. O da. Prava debela riba. Kakva je prekrasna riba. To je sigurno riba preko 40. Da, da. Znači nije htjela buzzbait ni pogledati. Zato je imao backup štap, veki. Izgutal ga je, ohoho, fino unutra, do škrga. Ono, zagutal ga je. O da, predivno. Budemo izmjerili. Sam prvo da je otkvačim. Evo ga. Nema prevelike štete. Je bilo dublje, ali nije uopće ozlijedilo škrge. Da, 42 cm. Evo ga. Ali fina debela riba, baš debela lijepa riba. Hvala ti za griz i za dobar fajt. Ajde stara. Kako ga je sunuli fulav. Ne znam mi se sad. Da, evo, gle. Otrgal je nogu. Nogu je žabcu otrgal. Ne znam je se vidjelo to na kameri. Kako je sunuo. Znači baščina debela je fulala. Mrcina je izletela iz vode barem pol metra. I jednu nogu otrgla skroz silikoncu, a ovu je zmasakrirala. Jedva se drži. Šteta. Debela riba. Ajmo dalje. Evo ga. Sad je u travu zapeo. Nije veliki, ali dobar borac. Znači opet buzzbait, iako je masakriran od onoga debelog. Fali mu jedna noga, a jedna mu je skroz masakrirana od onog debeloga koji je fulal, ali fino. Pred večer, lijepa riba.